Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada tuti pagkaim yun ni Maligo Nemi Ruiz, kumapkablaw wag itinembag bigat na imbang aldaw na imbang oras. Kada kaya aming sangapana, idira ito yung aldaw. Kaya't kumusta kayo may ditayan nyo ita nga pasat tilubong, no anyaman nga oras, anyaman nga aldaw. Happy watching kada kaya aming sangapana. And please share this program. Share. Papagayim, padaanan nyo, di pagkasaritaan ni Arman nga napauluan. Pamabasol. Anyat kahit asawan ti pamabasol? Basol mo. Hangko a basol. Sikat aking basol. Basol mo. Pamabasol. Asin no talaga taking basol. Apay ka naskan nga adagpin na basol. Padahanan nyo na pagkasalitaan ni Arman papagayam. Namin kayon. Basta agbibuya kayo. Naragsakan kay panagbuya. Itain tayo rogyan nga iba sa ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Arman nga napauluan iti pamabasol. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, kasla na sulek dagiti duwabo kel ti matak Manong Nemi kanagtibayo ak. Anagarigen-gen ti riknak ket pimartak ti pitik ti puso. Idi makita ken mamamok ni Rochelle. Matandara kiti maysa nga conference Manong Nemi ket siyak timbaonda iti bisina. When nagbreak kami kalpasan Manong Nemi ti umuna bansada iti komperensya. Madaman ti merienda. Idi madlaw ko Manong Nemi ang agpaspasuli ni Rochelle. Diyak pailamot nagan na. Imasadaga ken kuana ket nagpadlawak ti malyaw. Imisamak ket imisamet no mampekas la mapilpilit. Inyamamok ti bagik nga siyak ni Arman ken tinagkapuak nga opisina. Injayak ti dakulap ko ket inawat na ket naglamuyot a nagbara ti dakulap na. Akas nga tamat iti kabara ti dakulap ko. Pinareng ko Manong Nemi ng kaslasan na may sarang ti rupa na. Tsaka mo, tanain labak adagos ken kuana. Na love at first sight. May sangal daw lang ti komperensya Manong Nemi, kadi damadama ti pangal daw.
Intuloy may tinagsasalita. Kaging kaya manong nemi, nga ba nagkaawidanan? Injayak kang kuha na, iti pa nagkalugan mi. Nga manta ka numat bukod na kotse. Nakamok ti cellphone number na, Facebook account na, ti kompletong address na, ganito pa komisyanaan na. Kaging kaya iti may sa nga nabi, manong nemi, agtugtugtug akon, iti may sa nga ridaw, iti may sa nga apartment, manong. Kaputawan ti mangilokat, nakitak ti doorbell. Nagdoorbella. Madamdamadan mangilokat. Ni Rochelle nga dagos. Flowers for you. Injayak. Arman. Wanak malo na sa mong ipay-peso. Habi ka din na dyan ipay-peso. Agamanak. Sumari ka? Nadilimanek kaya na ornos iti uneg. Agtukaw ka. Nakadisturbo ka. Abig gusto nga ngumato ako man. Diyak nam namaan nga da. Bisita. Kaya napod no na yung talang mag-entertain na kit bisita. Sabagay, umat pa kit karpyo aura. Dada karpyo aura ito yung pagkasaraan. Anong oras ti karpyo aura? Alas 10. 8:30 mo pala. Di nawayata pa nagsasalita king gana iti 9:30. No saan kon nga pagunyan, saan nga guni, no jakon pagsaludsudan, saan nga sumungbat. Naging ka nga, sinaludsud kong kingkuhana. Aw malat mangiparit? Nga niya, nga kung may kapasyaran. Sino ko ma? Andiyan boyfriend mo. Boyfriend ko na kata, pacheck nga mo pa asawam. Diyak may nagkaroon ti boyfriend. Already at kay ti college. Nagwing-iwing. Dito akin ang pindas mo. Ado na kita garari makaskan ka? Taw-tawagan dak. Tek-teksan dak. Ibagada nga may nagpasyarin. Tsak mat kayat. Tawagan at balay mi. Ibagak. Siguro mapandad dya balay nga mahuwanak sa diyay. Tadak mo dito eh. Adayot balayo? Asidig lang. Abay nga kaskasara ka pa lang. Kadadagayang balayo. Okay. Sorry, no. Di mo kita sungbatan. Katsika, Arman. Agkas-kasera ka? Gabot na sa di probinsya di pamilya. Dagi dinaganakan niyak ni kapsat ko. Dito ya ka naghadal. Dito syudad. Agas working student. Ganda na kapagturpusak. Kanadaan akong titrabaho. Agpapawitak sa di probinsya, tatutulungak din ni kapsat ko. No, makaradwarton na jay inaudi at tulungak nagbasa. Sangwag tumatan di bugod ko nga biyan. Isong agsapsapulak kat nasa pulakon. Ti itatag kunto tingin. Nadaig nga altar. Ay nilakit mo sawan. Saan ako nagpalpalikaw pa eh, Rochelle. Nalabat pa isa takin ka. I really love you. I love you so much. Nagdumog manong name ni Rochelle. Diyan ka mo, no talaga nga style di ka babae, kasi ito yung ibagamte I love you ka nagdumog na. At ang arot sutil, nga gahiyem ko manong naming nga ni Dado. Gahiyem ko kay kopi sinaat. Sinaludsod na no apeng nga, no ibagamte I love you ti may nga babae ka nagdumog. Apay ko nakit, among tisongbat na manong naming. No, I love you kung ano magkada ti babae ka nagtumog. Pagsalsaludsudan na ka no,
Dadya adda itinagpaitan di kita legs na. No okay. Ti lalaki nga mangibagbagat I love you. No kayat dadya adda dyan. Gabot ang malagip ko na itama ng nemi. Napaisamak nga nagayek-ek. Nyangan na tirupa na. Ano da ka di nakakatkatawang? Arman? Awan. Sorry. Ada ngamin malagip ko. Ano malagip mo? Awan, please. Diya kahit lalaki nga. Ada ko manaskin nga baga nga awan ko na. Siyempre, ada malagip mo. Imbagam kanya ka mismo nga ada malagip mo. Iso nga napakatawa ka. Pagkatapos sinaudsod ko no ayat nalagip mo gat awan ko na. Di ba? Kaslasangan na siya at kasya nga sungbat. Sorry. Ngam kayat mong mamuan? Kayat ko mamuan. Oras ang kumarumbay nga mamuan? Basta kayat ko mamuan. Apay ka nagkatawa ka? Anyat malagip mo? Manong nimi ka po talaga nga tuntunan nak ni Rochelle Imbagak. Kahit pati iso na manong nimi ka na magkatawag. Bastos me dadya kayem mo. Apay, kasi ka di tirason? No apay nga, ibaga ti lalaki ti I love you ti babae kit agdumog. Wain. Kahit na ano nga, makumpirmaran no anat reaction di adda di baba. Napagkatawan na, Carman. Among ka di nga, mamanuak nagkatawa. Manong nemi dito'y ko nga naamuan, tinabayagan nga, sagsagabaen ni Rochelle. When? Gabot kasla, adda kayat namat nga ilawlawag kaniya, nga tinakayat nga ituloy, kat kinunakmat kay kuwana. Di ba? Ito ibagam no anyat katawa, kat awan ko na, ay ada malagip ko lang ko na, anyat malagip mo ko na, awan ko na, impatuloy mo lang na pinalutpot ti amin. So nga kahit kumedita nga mamuan, apay, nga kaslad karkargaem nga sakit, wano sa iti barokong mo. Mabaling ka di nga mamuan? Kadno dya kahit nga bagakeng ka. Adalatakin ka na di mo kahit nga baga sa kapilitan. Karbe nga, ano man ang pipintas na ibaga, tapno, at least malaganan tarik nam. Diba? No, adaman iroken ti kaon kam, sa among bukbukodan. Iyas nga mo, ibagam, iruar mo. Tapno di kas takat malaganan tarik nam. O, makita mo nakadagdag sa tiba nagsanaay mo. Diyak penarik na. Ti pamatek ti may nga ina. Anya? Nasapa ka nga noulila iti ina? Nasapanak nga tinalawan ti inak. Tadi adan puot ko. Iyaya ti mga aywan kanyak. Anda amak ngem busy iti trabaho kan negosyo na. Idirugya akong ti agsaludsud. No sa dinot ayan ti inak. Kan apay nga yaya ti mga asikaso kanyak. Anot ko na ni papang mo? Sanay ka nga sanay bagam. Saan ka nga nagbaling nga pudno nga ina kanyak? Tayo di may pas nga inakon. Nangalad na ni ti yaya. Kat ti yayan tinangasikaso kanyak. Kat gabot ha, ti inak kat mahilig iti gibik lang ay ano do ti panawin na wano adadda nga dati panawin na kada kiti barkada na. Awan panawin na kanyak, awan panawin na kini papa. Nagbaling nga no ulpit nga ina.
Kasta ti pamatik ididamo. Ngamidag angay, iti tumakdak kailak. Iti kasya nga nagbaling nga bisyo ni Papa, na tilaad da nga babae ng isang sangpit na idyabalay. Chikboy, babaero ti amak. Dito yung nga naimunit ti panunod ko. Nga gapo ti kasya nga kinachikboy na kinababaero na. Detek siguro ti gapo na no api nga saan nga nakaanos ti inak ket pinanawan na. Rochelle, idida mo pagpabasulik ti inak. Ngayon minagangay ni Papa ti akimbasulin ti amin. Gapo kini Papa ket saan nga nakaanos ti inak. Gapo siguro ti kinaranggas ni Papa ken kinaulpit na, kinairresponsable na. Iti kinachikboy na kinababaero na. Saan nga nakaanos ni Mama? Ket pimanaw. Tadi na maibturan pa itiramida ni Papa. Isungawan ta kimbasol. No apay akasto'y tinagbaling nga biyag ko no saan nga ti amak. Manong nemi kalintagak laeng met itiag ko na keng kuana. Sinalagad mo kadi ti amam? Kadi bagam kadi nga isut aking basol. Pinabasol mo ti amam. Papapasulik idi ti inak. Idi damo. Aging kanging bawing ko ti pamabasol ti amak. Imparupam kadi kini papang mo nga basol na ti amin. Uwen. Ket, saan na nga nugutin? Ipapilit na laing nga awan ti sabali aking basol nga no saan nga ti inak. Ti inak kanugat saan nga mapmapnek iti lalaki. Ti anak kanugat saan nga nagbaling nga ina. Saan nga nagbaling nga nasyat nga ina nagsayat nga asawa. Tamalaksid kanu kini Mama. Uno malaksid kanu kini Papa. Kada dapay sabali nga lalaki ti biyag na. Yung saan na ka mamati. Arad na nga patsik. Nga ni papataking basol. Naipaidam kanyak ti inak. Gapo iti kinapalikero. Kinadakas nga asawa. Ti amak. Iso nga basol na ti amin. Basol na. Basol ni Papa. Manong nemi diyaka mo no apay akasla dipendare ti padak nga lalaki. Ket kinunat. Napanagnakam ka din nga talaga nga basol ti amam. Kinita na. Sana tadam ti panagkita na kanya. Rochelle, ami sorry no. Pakabasulak man din tang saladsot ko. Tadin pa nang ipagarup mo kanya. Mangukusar, mangpabasol, ngawan ti pamaneknek ko. Doon ko man na nagbaling nga nasiyat nga, asaang wati, amak. Abay kas dito ugali ng saan nga mapnag ti sabali nga babae. Masukan-sukat. Umaray ka din dahi chay, nga pagibasaram. Tap na ibagam nga, ti amam ti sana mapapnek. Agurin ka, kang kanunong ka di, ti amak? Agsalsalud-sudak lang. Porke agpadpada kay nga lalaki, uno kasta ka di aming nga lalaki. Among ka di nga, sikalat in-entertain ko, kadagiti admirer ko. Among ka di nga, kasla nagbalin akon nga, man-hater. Diya kahit ti makasarak, itikas iti amak. Among ka di nga, para kanya kit aming nga lalaki kit kas kini Papa. Ikatam deta, apamatik. Basta isto pamatik. Iso nga diyak kayat nga kanunungan ti amak. I'm sorry, diyak kanunungan nga magsalsalsudak laeng. Mabaling ka di nga rodin nga saan nga iso topic ta. Kanadanunan ng ti oras, mabaling mo ti kawid.
I'm sorry, Rochelle, no, adaman kinakuram ganyak. Ngimolitek, nagsalsalud-sudak lang, mawanti, adada kanunungak, karagid na ganakang ka. No, ni mamang mo, taking basol, uno ni papang mo. Agsalsalud-sudak lang. Ngayon para kanya, kinakunti sa baling aking basol no saan nga ni papa. Iso nga kakakuram ni papang mo. When? Manipod ito nagbasa ako ni college. Saan ako nga si Mang Sangpet? Nagtalin na adak iti dormitory. No, kasapulak ti kwarta. Ag-withdraw ak lang. Tani papa, deposituan na ti account ko. Pasarimat umay nagsarungkaran. Umay sa di eskwela, umay sa di kasera. Kumustain na. Kang kanayon ko bibaga, apay naskin pa lang umay, kat mapalinak matatawagan. Kahit nakalo nga makita na mismo. Rosel, kas may isa nga ama, siyempre, saan nga umanay nga ti pa naka-iliw na kang kababayan, ti pa nagsao kailan, pa nagsao yung ti cellphone. Kahit nakamata makita nga mismo, at ti personal, baka kahit nakaamara ako. Emno kas tagan natin nakarakupan ti amak, lisyak. Apay kas talangan ti gurami ti amam. Kitsi ka, apay kas lakang kanunungam ti amak. Gabo ka dito padam nga lalaki. Gabo ka dito imbaga nga aming nga lalaki. Kas kada kayo kat saan nga mapagtalkan. Saksaktan da kami nga babae. I'm sorry. Mabalin mo tiyo pumanaw. Mabalin mo tiyo gawin. Kahit ko ni maturog. Umayak tumanin. Di kantun pastriken. Dami amin. Kang kanunungam ti amak eh. Kakontra ka. Saan ko kang kanunungan ni papang mo kung nagmit? Basta. Sige. Inangaro din nga umayag tumanin. Kaya mabaling ka din nga. Into the Friday next week, awisan ka. It's a dinner date. Manong name nagbalin kanyak nga challenge suno karit. Tikasta nga prinsipyo ni Rochelle. Nga kunana nga aming nga lalaki kat irresponsable, aming nga lalaki kat saan nga mapmapnek, aming nga lalaki kat kasla iti amana. Nga papabasulan na ti amana no apay nga napaidam keng kuwana ti pamateg ti maysa nga ina. Nga ti pamati na manong nemi kat basol ti amana no apay nga awan ti ina. Gapo iti da ito manong nemi inkarigatak nginamamo ti amana. Ni Mr. Fidel, Padre, manong nemi. May isang empleyado manong nemi ti may sa kumpanya nga nangatot posisyon na. Natawagak na minsan manong tanamuak ti contact number na. Hello? Yes, sir. Siya di Arman? O Arman? Ada may tulong ko? Kahit ko kumakasalita kayo, sir. May pagamtian niya. Kahit ko ti makigayam kang ka. Apay katawa kayo, sir. Ano ito rason, no? Apay kahit makigayam ka niya. Apay, dakis ka dito makigayam. Anya ti rason ko na. Basta. Kahit na ka-business, kasusyo ti business, haambat na di ka mata-businessman, sir. Kahit ko lang makasango kayo. Misyak tagpaala, anat ti brandio. Brandy, whiskey, gin, beer. Kaya't mo ti makiinom kanya. Okay? Awisan ka sa diabalay. Oray tagmamisaak. Ibagak kang kat-address ko. Kitorayan ka. Aking ka na ito no, alas 6. Ag-dinner kan to pa yun sa diyay. Kaya't naggayam. Kaya't ko digit ato gagayam na. Guwapo manong nemi nga ububing tilangana ngim ti edad na.
chick boy nga talaga tila nga naman nung sumit lang nga ato di kita agkras ken kuha ng babae kabata talaga nga langana ti kwapo, macho, sada kwartana, napintas man ti balay da. Apay nga, saan nga kayat ni Rochelle, tag na ditoy, kan nagasidag matlaeng, ti pagubraan na. Talaga nga, kagurkura na ti amana. Tas sigun kang kuha na kit idaddan ti college, kit saan nga nagawawid. Talaga nga, para ka ni Rochelle, manon nemi kat nadagsan ti basol ti amana. Nagabrasa kami manon nemi kat mas daw pay laeng ni ti ama ni Rochelle manon nemi. E di nakaadungin manon nemi na nagsasarita kit iminom nasalutsud kon ken kuana nga apeng agmaymaysa ni katulong ket awang kadwana. Adana kiti kakaiso ng anak. Tsaka mo, no, anita ka basbasula kiti kakaiso ng anak ko. Manipuri dagbalasangan. Nakakigigawin kanya. Kasla din nakibilang nga ama. Kasla mabutbutan kanya. Kasla datay, no asid gakit, kasla tipa nang ipagarup na kit ramesek. Tsaka mo, no, apay. Apay mo, sir. Mapagdal kang kadi. Di ba, sir? Apay ngamin nga, ano ti rason tap no, iklos mo ti pagimon no, isingid mo ti bagim kanyang. Gabutan. Agayata kita anak yo. Aga mamukay kini Rochelle. Aral may gusto ni sir. Namawak. Nga da kanon nadagsan nga basol na. Uno basol yung kengkwana. Nibagay na bagay sa balin. Mabali siguro nga siya pelenta kay bagan na. Malaksin na da bigbigan nga best friend. Madaw ko ngamin nga sila kay kayat na tagmamesa. Kaya sila naatap ka digit lalaki. Kinabudno na kitimbaga na kanya nga. Siya kano pala at in-entertain na. Arman. Nagkamanak ng balingkana po no. Iti anak ko. Sa mga mabayan ni Rochelle. Iba't patig ko na iwan iti anak ko. Numampay, nagbaling nga dayo tinik na kanyak. Gapo iti bang mapasol. Nga naaramin tiyo mat, sir. Saan ko nga naaramin? Nga nati mati na, gapo ti kasto yung naaramin ko. Nga saan na ka seryoso ka na kiti babae. Ngayon oray di ubing pahay. Hindi bumalasitang. Hindi apada pa lang ti high school. Tita kala mistake ko no api nga. May pagpakita ken ko na. Di ba nakaramat ko ka na kiti babae. Numambay baga ken ko na nga. Awanan ti sabali nga babae nga inayat ko no saan laeng nga ti ina na. Nga dahil iti gapo na no api nga saan nagseryoso ka na gini babae, gapo tawa mat ti ore may sala kadakwada nga paghibaw ingak tiriknak iti ina na. Amo ka mawatan na, Carmen. Mawatan kayo, sir. Awan ti hangkay nagseryoso ka na gini babae, kapag tayo kayat nga nakasukat ti ina ni Rochelle iti puso yo. That's right. Daing karik. Ngay sulayangan ti babae di biyak ko. Nga saan ang tulayangan nga kasasawa. Api nga pinanawan na kayo, ti asawa yo. No anya tinistorya kan ni Rochelle is tagpepeso.
Idadamo ka no, kit papabasulan na ti asawa yo, ti inana ka bata. Bagayo ka no nga, iso ti inana kit saan nga mapmapnet. Saan na nga impaina ti bagina, saan na nga impaasawa ti bagina. Mahilig ti gimik, adadat, nga adda ti panawon na karagi ti barakada. Sa lang data. Inulit-ulit natin ang lipot kanya. Hindi kayo ng sawan nga mismo nga pinapanaw yo, ti asawa yo. Saan ko pinapanaw? Iso mismo't pimanaw. Ti rason nga awan ka no kanyak tiragsak na. Awan ka na kami nga agama tiragsak na. Pinilit yo ka di laing suna. Dahil tayo matidakil kamalik. Inaramid ko ti amin na pasuspusan tap no maasawak. Babayan ti panang sikukukin ko na. Kahit nang asawan, nagsikog ti ina ni Rochelle nga napilpilit, di na naggugustuhan. Di na naggugustuhan ti anak na. Iso nga din pultit nan, awanin bibiyang na. Iso nga sa nga rumbeng nga siyak ti babasulan ti anak ko. No apay nga saan nga nakarik na ti pamatig ti baysa nga ina. Kabutawan ti basol ko. Ti batpatig ko ni Rochelle. Namumpay adayaya na idi. Kaya no kasta sumangpetak manipo di trabaho. Karagaek. Awawirek. Kaayayam ko. Kasasaritak. At arakupek. Ag-agkak. Nakasingsingan kami idubing pala isuna. Ngami dagbalasitang yan. No arakupek kasla sa bahalin ti parang ipagarup na ka. No agkak kasla sa bahalin adan malisya iti panunot na. Iso nagbali na nakigaw kanya. Dati parang ipagarup na kat pati iso ng anak ko. Pagaramidak. Nakamadma din ti impresyon na kanya. Gabo siguro karigit ti impakpakitak. Dadatakal kabidot ko saan ko kumang impakpakita no kasano nga inayayam ko naging babae. Kasi lang amin naging babae kasi nagibalbalsak iti naramid kanyak ti inana. Arman, kahit kung malawlawagan ti panunot ti anak ko. Kadagyaman natin niya maumum ti baging kanyak. Tulungan na. No talagang datpatig mo ni Rochelle. Saan mo asatingan? Saan mo nga baybayan? Amo kadapubya na. Iso nga na kigaw iso na karig lalaki. Dadi na kayat ti maipada iti inana iti pamati na. Di na kaya tikas kanyak nagbalin na asawa. Iti pamati na. May karim ka di kanyak raman. Sa mga baybayan ti anak ko. Nagkariak manong nemi iti ama ni Rochelle. Kanintuloy ko nga rod tinagaharem keng kuwan. Di magadakas no kasta nga dakamatek ti may panggap ti ama na kagura na. No di mo kaya ta kagura ka. Jack pulos kaya nga dakamatem ti may panggap ti amak mabalin. Sige. Ngam no kas pagarikan ta. Ada dagiti kong dawe nga Jack mapupuutan. Yun akong dagpakawan ka. I love you, Rochelle. I love you so much. Sigasigad laing ti babae ti biyak ko. Sabi ko ma, tadi mo padapadain ti pamatim kadag ti lalaki. Sabi ko matasan na kaparigatin. Kahit kundi pamilya. Kahit siya,
Di mo ka din kayat, di mo ka di kayat, di mo ka di kayat, tekbalinan nga ina. Naalukoy ko ti puso ni Rochelle manunemi kat kastawa na itiragsak ko. Uwan, nagbalinan nga naragsak kami, no kasta kuyog kami, ngagpaspasyarag shopping, mga niti restaurant, kanda dumapay manunemi, papanami no kasta nga bakasyon. Nakaragraksak kami, kanaragsakin ni Suna. Nga madamat lahat tayo gundaway manunemi, nga saan nga maliklikan nga, may palagib ko kayong kuhan ti amana. Hindi na ka di iya mo kinipapang mo? Kahit ko mo ni papang mo. Kinunak naman pa'y nabayagan nga maamok manong nemi. Saan nga naskin? Sabi nga napatig na diyang lalakay. Laglagi film nga awang ka noon ni Suna. Sa may saktumot nga ama. May sakanto nga ama. Kansala nga dayta, may sakanto pa yung asawa. Kadya kayat nga padahim ti amak. Diyak kayat asaktan nak. Diyak kayat nga dumting to di gundahol nga panawang ka. Kapanawak pati ti anak ko. Mabaling ka din nga. Erase. Sorry. Rumigla unay nga sa kamaligdikan nga dakamatin ta di papang mo. Sa may sama ko mapapapasulan unay ni papang mo. Tapos nagastagat sa nga nadagsan unay na apang mabasol. Timbangin, padasan ba't nga panunutin tibiyang tiina. Amom, ore kasya ko amasaksaktan, ore ko kasanuti kinarangkas, ti amam, iti inam no talaga nga napatag ka kenkuhana. Saan na ka kumabinay pa yan? Nusika ko matiina, katrangrangasan na katasawam, kat adanak mo. May tulad mo ka di nga basta latan panawan ti anak mo? Saan di ba? Kahit ko pa yun nga matayak ngam ti matay ti anak ko. Apay nga sang inaramid ti inam, tinangi pamuspusan tapno mayadoyo na ka. Tapno sang kaya aksina. Sang ka di ka nakalawlaw nga puno ti amam, nga kinaykayat ti inam, ti simur ti sabali nga lalaki, ngam tinangawir ko makengka. Stop it! Sorry. Agparparan nga ni mamang ko ti papapasulan. Dita ka manin. Kanunungam ti amak, dabot agpadpada ka nga lalaki kasta. Di ka katawa kasta. Tao nakakatkatawa. Sorry. Jakton kahit nga maulit pa eh. Natimad na ti amin kat papasulam ti inak. Awan ti basol ni mama. Okay? Lipatan man ti baga. Amom ka ni, nga ti may sakang ronan nga raramidak kasapsapulik no sa dinot ayan ti inak. Kasta ka di. Diyan ka mo si bibiyag pa lang ita. Kahit ko makita, kahit ko mamamo, kahit ko maarakop, kahit ko mariknak, di arakop na. Okay? Tulungan ka mang sapol. Kinadaw-dawat ko nga sabi ko man. Tudumting to si Gundaway, nga gamamo kayo tipod nung ina. Enya mamunak manong nemi ti ama ni Rochelle, nga ti anak mo nga nabayag kami nga gamamo. Pinakamuak nga rod manong nemi di ginaganak kanyak ken pamilyak sa di probinsya ket imay da dito syudad ket napagtutulagan ti kasar. Naangay ti kasar manong nemi ti maysa ang simbaan ken itinabintas ka function hall nga naangay ti reception. Kalbasan ti kalaysa manong
Nagpagada na gani parents ko ken kapamilya tap nagsublidad ako sa di probinsya. Nagpagada mo tenti amana. Arman, sir, sir ka di pailan? Papa. Ano nga talaga ti plano yo? Sa dino kay honeymoon. Iti, kaserak, sadya kon nga iyawid. Pinanawanan ni Rochelle ti nga apartment na, papa. Ang plano namin tumadlang team, mapansa di Baguio City. Isa di pa Baguio ti papa na members ka di tagaytay. Di Baguio ti kayat mi. Makalawas mi sadya. Nga agpat nagkampay lang iti kasera. Iti apartment. Awa ti plano yung nga mangipanakder ti bukod yung palay. Tano, kaskasano laing kumagat. Alo ko yung ti asawam, tapno, sadya kayo balay. Awan ti sabaling agtawid ti balay mi, ti balay ko, no sangan, ti anak ko. Banyo, pa, takasaritak to isuna. Baring naman lokoy ko. Makas pagarikan ta din na kayat. Mabaling ka din kumita kanto ti asideg. Asideg sa di balay. Tano, alos tunto lang nga masarong karang kayo. Nauro na, domting tun nga na pukok. Kanalis to lang nga bisitahin dak. Into nagkapsotak. Sabi ko mata, makaayayam kong tupalay, hindi kita pukok. Sakbay nga pitan nagdabot Diyos. Papa, ubing kay pay. Ubing ang pay ang peso. Ngaman niya, papa. Awan. Ada ka dinakana nga sakit yo? Ada ka disagsagabahan nyo sakit? Saan na nga sinungbatan manong naming kaslakasta? Iti pag-aawatak di sa una. Nga na ibagak dahil ang bahanag manong naming ti asawa. Iti makadayon ni papa. Kaldawan ti kalay sata, sweetheart. Mapanda nag-honeymoon. Damo tatak kay da. Nga mapay nga dahil nga lakay ti pagsasalitan ta. Sorry, Rochelle. Si Kamat. Samulot na kamaliklikan. Natakamot ko lang, gabot kahit ko lang relay kan ka, no, nagsaritaan mi. Kaya na, no, mabaling kumagat sa jet, den nana, agasaw, agden nata, uno, agnaed ta. May nang saanin nga, naskan pa yung mga patagdarat at ibalay ta, uno, kasarad ta. Nagpintas kandakal di balay yo. Ako matindi sa bali akad ni papang mo. Tapos makaminos ta. Arman, please. Nalipatan mo ka din nga manipod idi, naggraduara kong ti high school, kasi saan ko nga kinadenapay ni papa. Sakit ibagam, itan tagasawa ta, istri pa nagsublik kang kuhana. Nga rumbeng unay nga, mangiparagdarata ti bukod ta nga balay. Ibagbagag mo lang ti pakalakan tayo. Kat no, basakit tinaga mo nga, sikat ang gastos ti panakiparakter ti balay ta. Una pagguduan, da bukod ko. Napintas mo ti trabaho. Adumat ti urnong ko, kastamat ken ka. Ngayon laglagi pem, awan sa baling agtawid no saan nga sika, ti balay ni papag mo. Kanuan niyaman ti benepisyo, ken kuhana. Kanadan samit idudulin na kwarta ti bangko. Jak pagtaktakunan tanyaman nga sa nikwa ti amak. Pagyamanak lahengan ta pinaggraduar na iti college kadad na pintas nga trabaho. Ngam na kunam nga ambisyudak dagiti matawid ko ken kuana. Ti balay ka anyaman na kwarta nga nakadulin ken kuana. Jak pagtatakunan. Sweetheart. No anyaman ti basol ti amam pakawanan kuman. Ikatay mong tiguram ken kuana. Kaya't mga dakay damit ang arabi. Ha? Kasano ko mga ditang kahit dakat dati first night ta. Isarding murang ordin dito nga topic. Kaya jakon kaya't panganta kamatem ti amak.
O sige. O sige man langan. Nakaipadagdar ka mga ron ti bukod mi nga balay. Nangro na lang ro din manong nemi. Ititagnayad kami ni ditoyin nga naipas ngay uno. Ditoyin nga tinagibi, ti asawak, ti inauna nga anak mi. Siyempre manong nemi tapos na kasta kat may tuloy na nagtrabaho ng halakam ti yaya. At na kinikundawin ako sa masapak nga agawid manong nemi. Madanunak dito ni papa nga iso ti mangububa mga ayam iti anak mi ani Junyo. Pa, adagayam. Ay, yun na naka. Oho, oraya talagang agritiro ako dito trabaho. Basta lagi dito. Makayayam ko kan ayawanak na tiyo apo ko. Sabi nga, nagretiro kayo? Nasapa nga pa nagretiro? Oo, matigwapo yan. Ha? Nabaybayan yun sa matibagi yun, papa. Haan, gagangin lang ti lumakay. Banorat tawin nyo. Ang gapi nga senior citizen, ha? Talaga ka din nga handa. Nakanangasagsagabaan yung sakit. Awan ikaw. Abi nga di yung agunugutin. Kanabi nga di yung ipakamukin ni Rochelle. Anyat mo yung babaen iti kasta nga aramidan nyo kat may kat na tanyaman nagkura na kayo ka. Numamuan na nga tanakanang nasakit ko. Di na akong kagura kasta. Tamangan na nga maragsakan. Dati pamati na kadakas sak nga asawa. Katurumbing lang tikas kanyak. Baka ibaga na nga makarmahat. Araramid agmati amin nga amo yun. Tunggal rugyakon nga sika iti topic mi. May panggapkan ka. May panggap ka na kayo nga gama. Pero mi nga kagura naktanak yun. Mawatan ka naman. Talaga nga, naimulay ti panunod kendrik natin ako. Ti pamabasol na kanyak. Nga sangkumet nga basol. Ngaminton ka ano nga ta, papa nga, saan na kayo apabasulan na ni Rochelle? Inton mauman na ti kinapod no. Kasano nga maamuan na ti kinapod no? Tsaka mga sungbatan no kasano nga maamuan. Ti anak ko ti kinapod no. Ngayon daw dahot kong sabi ko matudumting to ti gundaway. Sabi ko matasan tupay nga nalato ti amin. Anda na giti gundaway manong nemi nga ti asawak ti makaduktal nga adda ni papang na dito balay mi nga iaywanan na ti anak mi. Banag tumanong nemi nga pagpupungtutan na ti yaya. Banag tumanong nemi nga kaslaunan yaman na papanawan na ti amana. Anawag to met sweetheart. Hanga ka sa tipanang dagdag mo kini papang mo. Kinapay ka kumamparita mga umay dito yung papang mo. Karbengan na. Gabot na mailo iti apo ko na. Isod ka po na nga ron nga nangalak ti yaya. Tada mga iwan iti alak ta. Sana nakasapulang pa nga aywan na dadakalakay. Nagsak pa mo kita mga nadasakit na bakakaran ti alak ta. Sweetheart. Madlaw mo ka di nga dasakit ni papa? Sugar na kunak, jak kayat. Nga makaaran ni Junior, kapag sakit na. Di mo ka di kahit asaludsudin kinipapag mo, no, anjat na sakit na. Awanan di bibiyang ko. Iso na, maminsan pa si kayaya. Nga mamuak, nga dasabali nga mga aywan ti anak ko. Na narunay sila dyan nga lakay, ikaten ka. Naadaan kami pa iti may kado nga anak manong nemi talo idin ta when ni J.R. Wano Jr. Angelica manong nemi. Kati idiblibas lata ni papa manong nemi ti umay dito'y balay. Pasaray sa paik nung katagawid wano saan kita aghapdayak. Tano kasta nga bagat iyaya nga adad ta adda isuna ti katugangak manong.
Yaw awak lang ang maamon ni Rochelle. Siyak no ka manong name iti mapan nga agawin. Tapos nikas takit mapakdaarak. Kaya mapakadaan min sumangpit ni Rochelle. Hello, sir. Baka maamon ni ma'am. Nga datuan ni sir. Nga lolo di kiti agapsat. Magus-gusto mo di kiti anak ko isuna. Kituloy po na ha. Aging gagasang nga mamo ni mamo. Palubusab lang ni papa. Tapno kay ayam na rin po ko na. May iliwiso na. O niya ngamin ti basol ni sir. Ta kagurgura una ni Ma'am Sona. Kat agamada. Di na ka din istorya ka? Asin no sir? Ni papa. Ano naman din istorya. Dak pa nagsalasulod-sulod. Makitinulong kaya ya. Nasabi ko mata malawlawagan di panunod ni Rochelle. Tapno saan na kagura ti ama na. Sige sir. Kasta daw dawat ko. Kano ka sa salitag no ka ni JR, ni Junior. Pati suna mas daw no api nga. Kaslakang kanain ko na gumaganat ni Lulo na ni Grandpa na no kasta nga mumalemen kahit nanti agawid. Gabot-gaboteng na maduktalan ti anak na nga da iso nitoy. Kang kanayon lot ang astan, nga ilimlimad ni sir, nga umay nasasarong karan di kaya puko na. Aging ka, manunemi, nga nagbalaw kami tamakabulang matlaengen, saan matlaengen nga sumarong kar ni papa, iti ayan di iti anak mi. Tinawagak na minsan manong. Nagre rin cellphone na. Ngayon, di mo't sumungbat. Sinarong karak manong nami. Nakabaybayagak manong nami nga nagdurdurbel. Aging ka nga. Rimual. Ang marigatan nga magnang o may mga lukat tigay. Papa, masakit kayo? Ilabayag mo ito na masakit lang. Di ka kumay pa-ikumpain. No may ikumpain na sinot mang bantay ka niya. Da kami. Awang ka dito, kabagyan nyo dito eh. Awan. Awang ka dito nagbaling nga karubayo nga nasingid ka na kayo. At ngayon, alangan mo't kabuka na kita. Pa, mayat kayo manunusan. Ngayon, naskin nga kumpain kayo. Masapon nga agyang iti ospital. Saan ka natin nagpupupok ti balayo. Makita ka talaga nga madin. Kaya patadanda ni akon matay. Pinilit ko ti katugangak manong naming in confine ko ti ospital. Idinasikaso da kiti bangagas manong naming di agsaludsudak. Nagwingi-wing da. Doktor? Abay nga saan yung dagos nga inyag dito ti pasyente. Nagmay sa ngamin nga bibig, doktor. So nga awan tinang kalikagom. Di na mating kalikagom. Di na yung kalikagom matakasla. Kaya't nanti na. Kaya't nanti matay. Doktor, ano? Napintas nga rod? No talaga nga ti pasyente kahit di nan kaya't ti luwaban. Kasla dagdagdagin nanti baginam. Awan ti maramidan tayo. Orayan tayo langin. Awan ti sabaling aramidan tayo no di mangparagsak ken kuwana ka digiti maud-udi nga oras kuno aldaw ti biyak. Manong nemi tinawagak ti asawa. Hey! Ti amo kakit adda ka dito balayin. Ito mahawag ka pa lang abinos kan papa, ayam mo, di ka agawid? Adag dito hospital. Na! Oh my God! Nanano ka? Apay? Saan nga siyak tinang hospital ng siyak tinang hospital kang kuwana? Sino? Ni papang mo.
Tawan bibiyan ko kenkwana. Di mo ko na entikasta, Rochelle. Ore man ti pamatim no anyaman ti bas-basulan na ken ka amam kita mom tulata. Dadagamin ti madi. Gabuta amak ket amaklata, ore nan anyat basol na amaklata kasta. Batbatayan di papang mo. Di mo kati kayat nga makasarita sakbay nga magsatan ti angas. Di mo kadi kayat ngayat nagbutan yaman na pamakawan no yaman ti amom ken patyam nga basol na sakbay nga magsatan ti angas. Natanggan ka dila una yung tapusom. Gapoy ti panang pabasol mo ken kuwan. Nga di mo mapaniknekan no iso agkim basol mo saan. Panawam ni kita anak na tadamat ni Yaya. Orayan ka dito ospital. Or orayan na katiyama. Nauray ko ti asawak manong naming at dakilo na ay aragsak ko. Ngayon kasla mapilpilit. Isuday tatiyama. Di ka di mas tao. Nukastan tilangan na. Nagsarita kayo. Tao mga angis pa ilan. Tapos nga di mo awagan, ti Papa. Papa. Rochelle. Nalakat. No, dito yung tinituding nga. Panaginan na yun. Saan ka di nga, oran at aramidan tayo kat awan ti maramid tayo na panggandang nga po Diyos. Tinas ka nita kit doblin nyo nga ipakawan na giti mas basulyo. Tanarigat no saan kayo nga pakawan kit magsatang kiti anges. Saan ka di nga rumbing unay nga. Aramatin nyo na kiti batbati nga oras tapno ipakawan nyo na kiti mas basulyo. Nabayagan nga pakawan ko na kiti mas basol ko iti Diyos. Kat ti basulyo. Itisan ko ba yung nakikita nga inak. Nawantay mo ka basol ko keng ko na anak. Ngam doon yaman, ti basol ko. Hindi pa ilangan nagpakawanak keng ko na. Basol ko no api nga pinilit ko nga dakabit ang kasawa. Basol ko no apay nga nasikog ang isunak at sika. Dahita nasikog. Yamsang ko nga basol. No itinayanak na ka. Kaya talag nakalatan ni Tiyaya. Nasana pulos ngayon panig na ti pamatig ti may sangay na ka. No ba itinaramid ko mati amin anak. Nga sinulit at magkurukurangan ti inam. Saan kami nabiyan? Dore at dayayam ini. Tawad ti sa bali nga pampanunutek no saan at ti pagsayatam. Tinaran niya ka masakbayo. Isungasahan ako nga nangalalat ti sa bali nga babae. Tas si asawa nga rin iti inam. Madyak mat amon si bibiyag uno na tayo. Dawam mat sigurado. Ngawan ti sa bala nga nang ibukbukon ti panawag ko saan nga sika. Ngam imadayo ka. Inya dayom ti bagim kanya. Pinapasol na. Inpataw mo kanyak tinadagsan na pamabasol. No day taman ti pamatim. Pakawanin na. Ngam nakalood na yung sayangan ti panunot ko. Sayang di kiti panuwen nga kaandam ko ma. Iti danak.
Di man nga tawan nga Santa Apolos nga nagkalanglang anangan. Di man nga tawan nga saan ka nga naarakop. Kalpasan nga no, hindi arakupin ka kad mabutin kang kanya. Ti ano nga panawan nga sangkan nga naagkan. Nakasaysayang na kita nga panawan. No mapasublik la ko ma. No maikat ko mga may pinsan. Tinakulaapan nga panunot mo tapos siyak ti Padyem. Yung pagyamanak laing nga na. Tanda ka. Naragsak akong matay. Namangagak. Di parang pakawan mo kaniyak. No anyaman ti pamatim nga nagbasulak ka. No anyaman ti amom nga nagkurangak ka. Iba't patay ka, Rochelle. Awarin sa balay nga patig ko na saan nga si kakantinam. Naragsak ulan na yung matay. Tas kan di maudi ka saritak. Magpakadakon. Manong nemi kinitak ti reaksyon ti asawak. O wala pulos manong nemi ti makitak nga tumrem nga luwa kadag iti matana. Nakatangtangken ti puso na. Rochelle, kaskas ti ka di nga saan mo nga mapakawan ti amam. Sa bagay awan ti basol na ken ka, ken awan ti basol na. Oris saan mo nga pakawanin, tawa mo ti basol na. Natangken ka ti laonan ti puso. Uri ti panangawag mo lakong kuwana manen iti papa nga saan nga mapilipilit. Nagtimek ti asawak manong nemikit kinunana. Ngayon gaman na ti ima ti amana. Papa? 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 Arman, sana nga mga angas ni Papa. Papa! 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 Jack amo manong nemi no kaano pa'y nga haanin ngumang angas ni Papa manong nemi kat kasleso. Iti pa nakaamiris pailaeng ni Rochelle ti amin. Nga unay pala isot pala ti pa nagsangsagit na panaganug-og nga mga arakop mga nangarakop iti amana. Yaw awak lang manong naming nga collapse. Ikapati sa siguro nga marikrik na na. Kadison ti doon dawat iti pamakawan iti amana. Pa! Iba't patay kayo, bet kahit Papa? Papa! Si Papa kawan kayo, ganuan, Papa. Awan matibasol nyo kayo. Awan matibasol nyo, Papa. Papa, gusto kayo. Sayang na gitado nga panawan. Nga kawan ko didanayo. Sayang na gitado nga panawan. Nga panagkadkaduhat ako mga agama. Pingamin nga pinanaon kayo, Papa. At nagayam sakit yung anak-anak. Apisan yung yung magatap no inasikaso kay kuma, Papa. 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 Manong nemi iti panakaiman sayag ti katuganga. Ni Rochelle talaga iti kang runaan nga ti pulos. Umadayo iti lungon. Idandanon ko sa jay, ti danom nga inuman na. Idandanon ko manong nemi ti kanin na. Nulabsak tagsao kat subsubwak pa yan ni Suna katapnulaing mangan. Manong nemi, masasya na kunay tilangana. Pati na kita anak ko manong nemi naman pa inosente na. Nangro na kani Angelica ang aslaonan yaman natin di pa'y amot mapaspasaman. Ngayon ni J.R. manong nemi.
amunan, nga awanin ti garanpana. Nga saan nga makariing, nga saan na nga makaayayam. Talo nga aldaw, manunemi, editada na si putak ni basdig nga may sa babae, nga nataingan, nga okay miterwaten na damo ka makita. Inasadgan na, manunemi ni Rochelle, nga nakatakder, tatimakder man ni Rochelle lamang tantandag iti amana. Idi imabay deta nga babae. Imasidegak mat. Takayot kong maamuhan. No asino. Kaging ka. Nga nagkinita dagi dito nga babae. Imparabaw. Ti nga ili. Ti dakulap na iti abagan ni Rochelle. Rochelle. Siyak. Sino ka? Siyak ti inam. Manong nemi sa alang ni Rochelle itinakla at ore siyak. Nakinarakop dagiti duha. Itinapakot. Nga nagsangsangit manong nemi ni Rochelle. Nga dinamdamag na no apay nga italaing nga dimteng. Apay nga italaing nga nagpakita. Madayo da manong nemi tiyan tilungon na panda tinapakni nga lugar nga paset ti balay nga madakmadlat ti asideg. Sa anak nga madayo tapno mangeg ko ti dialog dagiti duha manong. Kaya't noan niya manong nemi ti pambati ni Rochelle. Iso ti bagbaga ti inana. Minda kanu tinagan na. Nga, kastaone kanu ti panagsagaba na iti dan na ti asawa na. Ragaranggasan na. Ore dinabit pa nga naganak. Nga, pabuya na. No kasano ti pananglailo na ti sabali nga babae. Oo, gabutasan pa lang nga mabalin, gabutag dalagan nga rod. Nangisangpit ka na ti sabali nga babae. Kadi mismo nga balay da. Nga naramid na. Itinakiro, romansa naglailo da. Inababa nga banao manong nemi husto tinaimula apamati ni Rochelle nga pinagsagaba ni papangna ti inana nga dayta poon ken gapuna. No apay nga napilitan nga pimanaw. Imbaga nga mismo ti ina manong nemi nga ikarigatan na kumang italaw nga yadayo ni Rochelle na minano kanon nga ginandat na ti umay mangilibas ken kuana. Kamsa nga nagbalik. Napagkanon nakigasang-gasat iti abroad akas DH. Takayat na tulungan dagiti kakabsat na iti probinsya. Tati pamatin na kano iti ket nakiasawa iti ama ni Rochelle nga iso iti bang tulong kadakwada iti pamilya ti ina ni Rochelle. Yung nagbidot. Tanagbaling ka nung aranggas sa dista ti ama ni Rochelle. Nabayag ka nung nga nagpurgod. Ada ka nung sang kabasit nga business na. Tati panagyan na ka nung di Hong Kong kat nagbaling nga katulong ken cook. Ato ka nung dagiti amuna potahe. Chinese food, Hong Kong food, pinagtipon na ka nung. Kadada ka nung basit nga kantina na. Kapangalalaan na iti pagbibiyag na ita, iti kaada na iti syudad. Kalpasan nga natulungan na iti pamilya. Kaya't na kumakano iti tumasideg. Nga mangyam amo ti bagina kini Rochelle. Imawan ka to itong red na. Tayo amak na amang ano. Makita ti ama ni Rochelle, ti inana kat adadakas nga arabidan na. Nga may tatanatayin. Ti asawa na. Ti ama ni Rochelle.
Ison ti kada ti tured na ngagpakita. Tanatayan ti posible amang tangran kang kuana. Kasta manong name iti nalawag na panagawat ko iti panangilawlawag ti ina ni Rochelle kadagiti pasama. Anak, amok na saan ako nakasapulan. Gabot na may sakamatin ngayon na. Kalikagumakmet nga makadan na dagiti apo ko. Angem, mabaybayak man do nga dyan kusyok to. Agdali na edak dito balayo. Maumay ko lata sarsarong ka rin ako. Mama, anak, pakawanin na ka nagdi panawin nga kawan ko iti danam. Nagibturak met. Inibturak. Iti saan kong panakaipakat iti pamatag ti ina iti anak. Napaidam ngamin dagiti pasama. Nagbaling na paidam ti amam. Agsubliak to. Adak to ito no. Kaldawan ti panakaitabon ti amam. Kalpasan na. Siguro. Pasay ito sumarong karak. Nasarong karak na giti apoko. Saan ka ganyan nga nag-asawa? Mama? Saan ka ang kasawa? Kit siya asawa kiti amam? Tiga ito ko asawan. Naadan ti sa bali nga lalaking kakarelasyon. Saan ko inaramin? Adadan nga, impas ng kurang trabaho ti abroad para iti pamilya. Itata natulungan ko ti pamilya. Bukod ko metang ng bagi, iti asikasuwek. Ananusa ko na, ti basit nga kantina. Asikasuwen, para iti basit nga negosyo. Dimteng ngagpeso ti ina ni Rochelle, iti kaaldawan ti tabon manong nene. Kalpasan data, nagsarita daman nga gina. Pagkanggangan na yaman nakti asawa. Arman, sweetheart. Kahit kung nga, tulungan nga desisyon. Rubing launa yan, nuwa niya mati desisyon mo. Rubing yung mamukha niya, kabuta agasawa ta. Dito kat may panggap ka na ito napanawan ni Papa na sa Nikuha. Ano namin ti plano? Saan na matakasapulan ka pa okay mati trabaho ta? Pangipanam nga ron. Ipamoy ti bayampunan. Ti napilim nga foundation. Pangipan ko. No, danas ka nga matulungan nga taon sa baling mo saan nga ni Mama. Hanakin mo sa akin. Ada knowledge ni Mama, mangisaknan iti panakipasdek ti may sa restaurant sa lang talina na kantin. Di kami Mama? Kurang na lang ti punak. Kinapudno na, no adda pagpunak. Adan nakita nga pwesto. Nga dahita nga pwesto kita papaupaan da. Ngayon ka sa pulang lang ti renovation. Nabintas nga pwesto. Nga pakipasdagan di ba isang restaurant. Di kad agnegosyo kayo. Mama, word home. Alam ako ng sweetheart. Ti kwarta nga napanawan ni Papa. Itadakin ni Mama na pagpuunan na. At least, uri aduman tinagkurkurangan ni Papa Kingkuana, ngam ka nagiti napanawan na nga sa Nikwa, maaramat ba ni Mama? Nga sala nga para Kingkuana. Nagproblema tanto, di patulong ta Kingkuana. Matulungan na tamet, matulungan na di kiti apo ko na, di kita nakta.
amo ka mawatan na. Mawatan ka. Sige. Mama, arami doon nga rin ti amin. Magkikontrata kayong kada di aking kukuha, kada di ma-renovate nga building, and then, basta makambo kayo. Maitad no, anya man dagiti kwarta ka sa pulan nyo. No, anya ti kwarta ni Papa. Kas na ko nakitahin nga, adamot kwarta aming nga gasawa, awan ti sa baling nga pangipanako, no, sanga da kayo. Yan tangay oras ang saktag desisyon, da kayo tilagal nga asawa ni Papa. Da kayo ti Papa nanda kita nga mapanawad na sinikwa. Masapul mo't lang nga, da pakibiyangak at anak-dak nga ron. Ay kaya man nakanak, no daman pa nagtalik yung kanyak. Abi ko makasang kami agtalikan ka, Mama. Sige, nasikasok nga rin ti amin. Kalpasan na, umay kuntun, ibagaking ka nga nakasaganan ti amin kat masapul ton ti kwartang may advance. Orasan nyo nga ni advance, no? Ang dalag kompleto ni Tedyo amin na masapul. Manong nemi nagsiddo ka rak, takaslad nagparparik na kanya. Kinasaritak ti asawa. Sweetheart. Ano ti marik na mita? Marik na? Siyempre, naladingitak, gabutawan ti amak. Maladingitan ka kamitlayan nga napukaw mo ti amam. Idin ta, pinanawa mi di. Nangro na, adan pamaniknek. Pamaniknek nga talagang gusto ti pamatim. Nga, nagbaling nga, irresponsible nga asawa ti amam, iso nga pilit a pimanaw ti inam. No pa'y, ingkarikata na kakumaiding nga ilibas. Ngamkas ko na, saan nga nagpilit pa nga nang ilibas kang ka. Tamanaksid nga ipangpangta, dadi papamisuna. Kaya nung sumunti ko na, no, kas pagarigan na nagbaligi nga nang ilibas kang ka. Baka saan nga kasi sitwasyon mo ita. Baka saan na ka napaadal. Kaya bata, marigrigat lang isuna. Gusto ko na, Marman. Gusto ko na. Basta ka dilat na nagtalag ka, kinimamang mo. Initikit mo sa win. Napanag-nakam ka din nga isotipod nung inam. Arman, nadya lang ba panagin narakop mi? Umanahin nga pamanagnak ka talagang isutinak. Kapag marignak ti arakop ti pudno ngayon na. Sa bagay, adamat na nagri papelas nga makikita na kayan ka. May mamati ka kadi nga napudno ti panggap na. Isardin mo. Amam, ura itatanatayin ni Papa, agbalin ka lata kontrabida kanyan. Si kamit sweetheart. Api ko mo, nagbalin na ka kontrabida kayo ka. Nag-asawat ako mga rod. Sa kontrabida aktibiyag mo. Diyak kayat nga gatap kay ti inak. Diyak kayat nga dati panunot mo dakis ti inak. Dati ipagbagam kat kasla dakis ti inak. At ka di ina. Nagbalin nga dakis ti anak na. Ano ti saludsod mo? At ka di ina. Ngagbaling nga dakas iti anak na. Mabaling nga awan, mabaling nga adda. Para kanya. Awan. Kabatasan nga dakas ti inak. Nagsagaba, gabot kinadagas ti amak. Itatawanan ti amak. Kalikaguman na matinti. Agnamay, katrubang launay, nga rajay napanawan ti amak, isut agbang nagmay. Sige, awan ti maunat. Sabay ko mga rad, tasyak ti nagbidot.
Kinon ko na akong itinakam ko manong name. Kadag di siya marasaruno nga aldaw manong name bisyak iti trabaho. Tanong kasaritak ti asawak, baka agapa kami manen no. Damagi kang kuana no kumusta ni mamang na, kumusta di negosyo na, nairugi ka din, abi nga didak man la inawis no naangay ko matiya inauguration no anyaman. Ngam ka po siguro tamadlaw na nga bisyak manong name dinakatan pinagpakunyan. Ngam iti maysa nga malem nga sumangpetak manong name dito balay nga nadanon ko ti asawak. Diya ka mo no anyat kapungpungtot na. Sweetheart apay. Ay! Si Ayop! Sino? Sino Ayop, Shaq? Tapay. Sweetheart apay. Oh my God. Atibayan ka. Umarakop ka kanyak. At duyak. Nakasagana ka sa pagsanggiram. Di may tulok nga glusdoy ka. Pagtalangan tirik naman. Sige. Abay, namin tinapasama. Ha? Ma'am, di kita anak ta. Yaya! Di kinubing yung pakastoy mo. Rubuatan mo da. Ibagam kinayaya nga rubuatan na di kinubing. Ada pa panantayo? Ada pa panantayo? Sa dino. Apa nga min? At mas pasamag kang kaswit. Anong name imbilin ti asawak nga ti kampusan to ti papanami? Iti Memorial Garden. Ngayon tinakaitan na naman ti amana. Iti makadanon kami manong name iti tanem ti amana nakigtutak iti bigla nga nagparintumeng iti sakaanan ti tanem di papa. Magawanan siya, papa. Papa, magawanan lang ko, ma. Papa, siyak na nagbindot, papa. Siyak na nagbindot. Pinapamasol kayo. Na kayo tinag-ibuntunak tayo niya man na pambabasol. Papa, papa. Aba! Pinat-atibay ko ti asawak manong name nagparinto mga matpilit tapno laeng maatibay ko isun. Kinabinayak lang nga nagan-anug-og manong name. Nga ulit-ulitan na tagpakpakawan ka ni Papa. Papa. Nanasublig lang mo ti amin, Papa. Papa, yung amin nga nakaulaban ti panunod ko. Iti maniya pamati. Abay, Papa. Pay. Papa, agbiyak kayo, Pay, Papa. Papa, agsubli kayo. Manbali kayo nga may pasngay, Papa. Tapno masulditak na itinagkurangak ka na kayo kas may isang anak. Papa. Manong name inuroray ko lang malay ayan tirik na ti asawak. Kaya sardeng nanti naganukog. Kadang sardengan ti ba nagtagargar ti bagina. Pinatakdar ko manong name kaya magkakinayaya nga yawat na ti danom tapno minom ti asawa. Kumunang kasudan. Nalmasan na. Agtugaw ka dito eh. Agtugaw ka dito. Ano tinapasamak? Ngamok lang ko, ma, Arman. Ngamok lang ko, ma. Kano, di mangagak ko, ma. E di patigmaan mo kanya. Saan ko mga napasamak ti kastoy? Nga niya? Scammer. Dahil nga babae ka nang iyam mo.
nga isutina. Scammer. Nagpukawen kalpasan nga nited ko amin nga kwarta. Nga nabati ni Papa. Awan ti magbaga na nga may renovate na restaurant, kuno building. Diyan akong matawagan ni Sona. Kasanong nga nga naman nga scammer ako na. At dan sa bali nga si mong bat, ito cellphone na. Dito lalaki ako kung sabo na. Ti lalaki na. Ti simurutan na nga lalaki, kalpasan nga pinanawan na kami. Gagama. Lawag-law na ganay di Papa ti gusto. Ngoon niya timbaga di Papa, iniubingak pa'y. Di damo nga pinatik, nga nagbalin nga ulpit nga asawa kin inati inak. Takinay kayat na iti sidong ti barkada na ang imiti siya, iti da kami nga agama. Nakinay kayat na iti sabali nga lalaki nga ni Papa. Na pinagtalinaid ko lang kumanidi nga pamati. Saan ko mga napasamak ti kastoy? Minuapay mat kami nga nagbaliw ti pamatik. Nga pinabasol ko ni Papa, hindi makita. Iti panangay ayam na karig iti babae. Minaramid gahim ni Papa ti kasjay. Tamno lang may liwliwag na tinaramid ti inak. Naramid na ti kasjay. Nga awan ti sineryoso na karig iti babae, kapag nagtalin na gahim ti panagayat na kini Mama. Nasubra ti panangipateg na kini Mama. Gusto nga inaramid na ti amin tapno laing masikugan na kat maasawa na. Kaya ba diba't pateg na? Nagbali mo na tangkan ti puso ti inak. Taorin no natay lang arudan ti amak, nagaramidan na pailaig ti saan nga nasya at nga itinamraman na. Kunak idi nga awan ti ina nga agbaling nga dakas iti anak na. Nga maddagayam. Tila babawi ka na amok ti inak. Dila kuman nagpakpakita. Dila mabawi ka na daan ti kaskang ko na nga ina. Inarakop ko manong nemi ti asawak. Naragsak idan ni Papango. Talimtawan ti kinapudno. Gusto di ko nana, nga mamuam to ti kinapudno. No kasano, kasya din napasamak. Dimdanggang ka ti inam, katituyan nga namuam ti kinapudno. Manipod metlayang iti bukod ng aramin. Ti kinapudno, ti kinadakas na. Insayang. Naladaw nga naamuak ti kinapudno. Tawanan ni Papa. Papa, makawalan na ko Papa. Makawalan na ko Papa. Makawalan na ko Wen manong nemi naladaw nga naamuan ti asawak ti kinapudno taawanan ti katuganga ti amana. Nga malaan nga ron, agbidtot, agkamali, agbasol ti tao. Kadeta manong nemi ti anugutan ni Rochelle, abidtot na ti panang pabasol na ti amana. Ti pananggura na ken kuha na. Nga saan kumarumpe nga pabasuled ken kuraan na. Numampay na ladaw manong nemi ti panakaamu na ti amin nga matlis. Napakawan met siguro
dahil di pa ti anak na nga asawa kita. No pa na iti kat narigat nga makamagbuan manon nemi ni Rochelle. Ngayon ka po manon nemi, iti nakpanangat atibay kat panang magbaga keng kuana. Iti kang kanayon nga maminsan ti makalawas nga mapang kami ngagmalmalem iti tanem ti katugar. Pasarisadya kami ngagpiknik iti tanem na iti kampusan to. Mga tawen, 2 tawen, 3 tawen. Aging ka nga nanaanayan manong naming nga nailiwag ti asawag, tinapait nga napalabas. Nangaro na kat makaayayo nga nalaing nga bibo ken na makaparagsak iti kinalaing kina aktibo kina bibo na kita anak mi nga da J.R. Uno Jr. kina Angelica. Saan nga nagpakpakita pa iti dakis nga ina ti asawa ni aniniwan nuno tawag. Ana nagpakita tawanin ti maala na pa kata kami. Na ito iti pagkasarita ak manong nemi kat siyempre pakasalita ak anak kalunay, iti panakainaig na tinagbaling asawa ken ti pamilya na. Sabi ko mama nung name it at damat na itad ko nga adal, liwliwak at pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program, manong. More power to your program and God bless. Toyagaman nga paghayam mo, Arman. Thank you mat kang Arman. Iting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti naruway nga nagbuya. Babay na po. Thank you.